Čak 92% građana smatra da postoji nasilje u porodici u našoj zemlji. Ipak, samo 13% njih spremno je da o tome govori. Nadjačajmo tišinu, zaustavimo nasilje u porodici. Ovo što ću ti sad reći je strašno. Pazi, imam dokumentovano. Pazi ove podatke. Svaka četvrta osoba u Crnoj Gori smatra da postoje situacije u kojima je fizičko nasilje u porodici opravdano. Strašno. Nadjačajmo tišinu. Zaustavimo nasilje u porodici. Naša istraživanja su pokazali da je, nažalost, u Crnoj Gori svaka treća žena žrtva nekog vida nasilja. Nadjačamo tišinu, zaustavimo nasilje u porodici. Samo 12% slučajeva nasilja u porodici se prijavljuje zbog niskog povjerenja u institucije. Nadjačajmo tišinu, zaustavimo nasilje u porodici. U Crnoj Gori se, nažalost, često tolerišu, pod navodnicima, blaži oblici nasilja. A oni najteži jedini nekako izađu na viđelo. Mislim da to moramo što prije da zaustavimo. Nadjačajmo tišinu, zaustavimo nasilje u porodici. Svaka četvrta osoba u Crnoj Gori smatra da je žrtva odgovorna za nasilje, jer ga ona izaziva svojim postupcima. Nadjačajmo tišinu, zaustavimo nasilje u porodici. Svaka treća žena u Crnoj Gori žrtva je nekog vida nasilja u porodici. Zaista zvuči poražavajuće. Nadjačajmo tišinu. Zaustavimo nasilje u porodici. Istraživanje kažu da čak 92% građana Crne Gore smatra da postoji porodično nasilje. Svega 13% njih je spremno da javno govori o tome. Nadjačajmo tišinu, zaustavimo nasilje u porodici. Victims of violence are usually women and children. Nadjačajmo tišinu, zaustavimo nasilje u porodici. Stop family violence. Svega 50% žena žrtava nasilja ima stalni izvor prihoda. Od toga samo 42% ima kontrolu nad prihodima i vlasništvom. Nadjačajmo tišinu, zaustavimo nasilje u porodici. Samo 12% slučajeva nasilja u porodici se prijavljuje zbog niskog povjerenja u institucije. Nadjačajmo tišinu, zaustavimo nasilje u porodici.